Ene, birinci 63'te alıp durup torttan os deyip bismillah de turup açыңчы көрөлү ana. Bismillahirrahmanirrahim. Ana gelmek hurmatlı görüşler. Ana görüşler. Kança çıgat eken görölü. Tarta veriniz. Tura kalıp tartınız. Tura kalıp tartın ene. Ana. Buna min so'mluklardan ketip atışın qarap görüңүздөр. Mına oy, qaraңчы. Eseptöyle tatı ver. Mına qaraңчы, qancha min so'mluklar qaraңчы. Oy, yana mana. O'sha qizlar baldarыңызdan. Ene mına kızlarыңыздын niyeti, kızlarыңыздын tilegini. Bu min so'mluklar hech qachon tugönbösün. Ene. Kızlarınız şintip sizi suyuntip жүрөсүn ene. Ушул учурду күттүңүз беле? Жок. Учурдан пайдаланып кыздарыңызга сүйлөй бериңиз ene. Мына алдыңыз. Тилегиңи айт, Жеттиңиз 63 жаш эмес, 100 жашыңызга да келет ene. 20.